Inhlangano yesiphambano lesibovu Red Cross ithi isifundza saseshiselweni kakhulu kulomlile iphindze yabonga nesive kuyibambisa isasita labo labathinzekile umbiko uyalandzela. Mhlambe sukela esikhathi setimvula siphepho lemidlalo stouts sikhonile ukuthi sibikeke nokuthi sende cishe umoya omkhulu esendeke kule nyanga nesisuka kiyo ya November ikakhulu sicishe sathenza inkundla letinengana kepha-ke kakhulu umonakalo ubonakala enkundleni yaseHosiya phasi emphakathi wezini khona qala ngetulo elikhulu atsinzekile la ubukhanza ukuthi kulimala lomphahla emathayela lelimala stelo labanye batsinzeka endzabeni temabhizinisana lafaka ikhathi kuyo tinkulu kwatsinzeka nenkundla yakasondongo la khona itsinzeke khona emphakathini waseNsubane cishe kakhulu nakhona cishe emakhaya la yabo kulangithu latsinzekile inhlangano yesiphambano lesibovu-ke yalwe isebenzisana na-DMA bakhona bawakhe umbiko nabathenge ukukhipha lo mbiko-ke base bafuna tinsita kwekuthi ngakholakala ngani kuyetindzabeni talo mhlambe lengakuveta ngilokuthi ngalesikhathi nakwenteka lesehlakalo ukuthi cishe tinini tethu letidudane bekude lebekhona kusingakhona kwelekelela ngako le ikakhulu letindzabeni letifaka ikhathi lawo makla ukuthi bakhona luphahla noma tindudane inhlangano yesiphambano naye NDMA basebenzisana ukuthi bakhone kusito enkosi khona yesiphambano lesibobile kuboza kwabo ikakhulu RC le gatsha lesesikhwahlande ePitoli bakho